عملت مصلحة موت بالصلاة على النبي. يا اسطى اللي بتعدي الفلوس، يلا معايا الجامعه بتاعتي عايز الحاجها. يلا يابا معانا شغل، خلي بالك انجز متأخرين. اطلع يا اسطى والنبي. انا مش بتعرف ادور العربية. ايه مش بتعرف ايه الدوله العربيه ازاي؟ انا جاي عليها متخلف. لا يعني بقول لك لسه على الدولة العربية. الدوله العربيه ازاي؟ يخرب بقك بايظ، الدوله العربيه هتقلبنا ولا هيقلبنا؟ ايوه دور. الواد بتاع سيبه حوادث. يدور دور. دور كده عليها. اصلا انت بتعمل حاجه عادي؟ بتدور على حاجه؟ انا بدور على العربية عشان اشغلها. الدوله العربيه عشان تشغلها؟ انت متاكد ان انت سواق؟ انا متأكد ان انا سواق. انا سواق على اعلى مستوى. على اعلى مستوى؟ فلوكسر. فلوكسر كمان. على فكره احنا في جنة. ها اتفضل. ماشي. الدوله العربيه بمفتاح في الجنب. في الدم. بتعرف تدي الاول؟ بعرف ادي الاول. والله شاكك فيك. الاول ازاي؟ قامش بس انا اديها الاول. اجعمز. انا نفسي افهم اللغه بتاعتك دي بتاعت ايه؟ انت منين يا ابني؟ انا من بلد العنانب. طب سوق ماشي. انا بقول لكم يا جماعه ما حدش ينسلك. استنى يا اسطى. يا اسطى يا اسطى ايه ده؟ السواق جرى. السواق ازاي يجري يا جدعان؟ لا ده في حاجة. ده شكل سواق داخل الفلوس وهج بيها. شكله حرامي. طب العربيه دي بتاعت مين؟ مش عارف. مش عارفين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ننزل. ايه؟ ننزل فين هو قال ما وفلوسنا؟ حدش ينزل. قال ما حدش ينزل. يعني هو هتسمع كلامه. نسمع كلامه. هو فين راح؟ ازاي؟ استنى ممكن يجي تاني يكون بيفك ميه ولا حاجه. استنى. ان بعد الظن اسمه يا جماعه. معلش استنى. ان ما بعد ينفعش الظن نظن ما بيستنى. ينفعش. ده شكله كده مزنوق. كده لسه العربية شكله بقى مزنوق. اتنين يعني. هو شكله مزنوق فراح هو يفك كله يعني. مسنوق على بعض. لسه ايه يا ابو ده؟ مين فاتح باب العربية كده؟ ضحك الدنيا. الدنيا في سواق قد كده اخذ فلوس وهج. تبعك ولا تبع مين؟ سواق كده؟ فلوس اللي خدها وهيك. سواق مين ده اللي بتتكلم عليه ده؟ انا قلت الواد ده مش طبيعي اقسم بالله. انت مش في سواق على العربيه ولا انت السواق؟ انا سواق العربية دي بتاعتي. طب الفلوس اللي دفعناها؟ فلوس اللي دفعتوها. السواق اللي جاب لك. السواق اللي جاب لي؟ مين السواق اللي جاب لي ده يا صاحبي؟ ايه ده؟ اسال الناس اللي جوه. الناس اللي جوا. ايه يا عم كلامكم ده؟